Ara ka rāhui COVID-19 e wero nei I te ao mātauraka. Me te aha, huri kauana ka kura o Waitaha ki te kimi o raka. He wahanga tēnei kia tautoko tātou I o tātou whānau nā te mea e hara I a rātou he kaiako engari. Ka kimi huarahi kia auaha te whakaaro ki te mahi mātauranga. He rere ki tēnei āhuatanga kia tātou katoa, nā reira he mea tuatahi tēnei. Ko kā kura o Waitaha pēnei I te kura kaupapa Māori o te whānau tahi, kei muri au, ētahi o kā kura e whakātu mai ana I te ara whakamua. He hura I ara ke atu, hei whai mā kā ākoka me kā pauako. Because we went into home-based learning sooner than later, we gave it a name, Te Whare Pā Wānanga, which literally means giving life to learning in the whare. And to alleviate pressure and stress on our whānau and on our kaiarahi, we dedicated the whole first week to just learning about what that looks like. Te nuinga o te mahi he mahi matihiko, engari kua kite ngā pūmanawa o tātou whānau I roto I nei mahi. Pērā I Anton Matthews, ko ia tērā e whakairi ana ētahi akoranga tunu kai. Ko ētahi o ngā mātou ākonga hoki, mo te maurākau kei te mau tonu tērā tuāhotanga ki te whakaako tonu tērā. He oti anō kei te tihi o huatau te āhua ki o tātou kura pā wānaka anō hoki, hei roto mai e nei marama e kainamu mai nei. I tēnei wā, kei te whai mātou I ngā rangahau, kei te puta mai te tohunga Nāia Nigel Leta me tana ki I tēnei wā e te whānau. Kaua ki te heheto tomaiti, ki te tākoro noa, ki te mātakitaki noiho I ngā whakāturanga kei te pauaka whakāta, kei te paetina tukuna I a rātou. There's some opportunities there, I think, to work smarter, not harder. And if nothing else, our parents will have a better appreciation of how hard kaiarahi do work. And I think our pununga also will have a better appreciation of the time that they do get together. They have the opportunity now to really hone in on their self-management and self-directed skills. Ko tā mātou tino whakaaro ki ngā whānau I te tuatai. Anu reira I tērā tūwiki I kimi huarahi ki te awhine o mātou whānau o te kura. Koera te tino aronga I Tahu wā. Nā ētahi tauira o kā kura e whakatauira mai ana I te nanaiore ki kā koko o whare auaha, hei putaka whakaihu waka mō rātou I tēnei wā whakamoho ao. Arā te kōrero e kapi katoa I tēnei pūroko, huri te ao, huri te tikaka. Henare te aika puanaki, Tahu News.